Mwaramutse neza nanone cyangwa mwiriwe vanye naho muherereye abanywanyi biganiro byacu abatwumviriza ndetse naho muherereye mu bice bigiye bitandukanye. Reka twizere ko muri amahoro kandi mukomeje kumererwa neza cyane. Turagarutse mu makuru akomeye cyane, amakuru akomeje kugenda avugwa na cyane amakuru ariko aravugwa mu Burundi, mu karere k'ibiyaga binini ndetse no hirya no hino mu isi, amakuru yibanda ku bigendanye n'umutekano, politike, diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Mwibahiro rya Gitega biravugwa yuko rero uyu General Aregume Bunyoni uyu nguyu yabaye umushikiranganje wa mbere yongeye kugaragara arembye cyane nkuko byoma bigaragara. Amakuru akomeza kugenda atugera rero dukesha kubegereye umuryango wa General Aregume Bunyoni, akaba yemeza neza yuko yabaye umushikiranganje wa mbere ndetse akarongora n'igipolisi cyo mu Burundi yoba amerewe nabi cyane. Ni mu gihe rero muri ribahiro rikuru rya Gitega hama hariko haratogwa ibiziga by'abantu bamwe rero bivugwa ko baba bariko baragandagurwa, abenshi bakaba bariko nyine barazira ibigendanye nyine no kuba badafise ibyumviro bimwe n'umugambi uri ku butegetsi CNDD-FDD nkuko bikomeje kugenda bigaragara. Binavuga yuko kandi uyu mugabo nyine yanze kuba yojya kwivuriza hanze y'ibitaro nyine canga y'iribohero nkuko bikomeza kugenda bigaragara, ndetse amakuru akomeze kugenda atugeraho canga amakuru yihuta cyane akomeza kugenda atugeraho akabashimangira ndetse akaba agaragaza neza yuko uyu mutegetsi yahoze afise ijambo rikomeye cyane mu Burundi n'abashobora kuba yogandagurwa nkuko bikomeza kugenda bigaragara. Ibi biriko biraba rero mu gihe mu Burundi bariko baritegurira amatora, bakaba bifuza yuko umuntu ari we wese asanzwe afise abahuriye n'ibigendanye na politike mu Burundi ariko adafise ibyumviro bimwe n'umugambi uri ku butegetsi CNDD-FDD nyine yoca nyine arigizwayo nkuko byoma bigaragara. Amakuru yihuta cyane adafise ivumbi akomeza kugenda atugerayo, akaba akomeza kugenda asigura ndetse aranagaragaza ingene ibintu byoba biragenda. CNDD-FDD irashinzwa gutangura kwibasira abatavuga rumwe n'ubutegetsi ndetse na bamwe mu bantu bakomeje kugenda nyine barakomeza kugenda bayitaho cyane nkuko bigaragara, mu gihe abandi benshi bakomeza kugenda basigura yuko CNDD-FDD igihe cyegereje amatora yama nyine irakora ibintu bitari byiza, aho benshi batajya umunwa mu kugaragaza ndetse no kwerekana neza yuko CNDD-FDD yamaze kugenda iraba icyago, ndetse bakaba bifuza yuko yotanga imihoho. Icyakora abandi bagasigura yuko nyine n'ubundi bisa nawe yamaze kugenda irikiza abanyepolitike bose ku buryo ata muntu n'umwe ashobora kuba nyine yayikoraho nkuko bikomeza kugenda bigaragara. Turagaruka kandi nkuko bikomeza kugenda bigaragara ku yandi makuru akomeje kugenda avugwa ngaha muri kino gihugu cyacu ciza c'u Burundi nkuko bigaragara, ariko tunagaruke ko bikomeje kugenda biravugwa mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo nkuko bikomeza kugenda bivugwa. Hari amakuru menshi nakomeza kugenda atugeraho muri uno mwanya avuga na cane ku bigendanye n'umutekano uri kuraturuka mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, ndetse n'andi makuru menshi cyane akomeza kugenda atugeraho canga ibikomeje kugenda biravugwa. Turagaruka ku bigendanye n'ingwano ikomeje kubera iwarikare, aho bivugwa yuko rero bamwe rero mu banyagihugu benshi cyane abasirikare bari barinze icyo gice bamaze kugenda barahunga bagakizwa nayo bameze nkuko bigaragara, mu nyuma y'uko umuhari M23 ukomeje kugenda bibasira ibyo bice nkuko amakuru akomeza kugenda atugeraho abivuga. Turagaruka no ku yandi makuru akomeje kugenda avugwa. Mwaramutse neza mwese cyangwa se mwiriwe bivanye naho muherereye mwese, reka mbifurize ibihe byiza kandi mbifurije amahoro y'Imana cyane, mbifurije by'umwihariko mbifurize ibihe byiza cyane abatwumviriza bari mu Burundi, abatwumviriza bari mu karere k'ibiyaga binini, abatwumviriza bari mu bice bigiye bitandukanye hirya no hino mu isi, mwese ndabifuriza kugira ibihe byiza, ndabifuriza kumererwa neza cyane. Ikaze kubatwumviriza na cyane bari ku mugabane w'Uburayi, muri Amerika ndetse n'ahandi, twifurije amahoro y'Imana, twifurije kumererwa neza cyane. Reka turabira hamwe rero ibikomeje kugenda biravugwa na cyane nyine ibikomeje kugenda biratugeraho.
Amakuru yihuta cyane akomeza kugenda tugeraho nuko rero General Guillaume Bunyoni yabaye umushikiranganje wa mbere mu Burundi, akaba yarasubiriwe na General Gervais Ndirakobuca, ndetse akaba yarabaye n'umukuru w'igipolisi mu Burundi. Amagara yiwe yongeye kumererwa nabi cyane nkuko bikomeza kugenda bitugeraho. Amakuru aherutse kutugeraho rero General Guillaume Bunyoni mu rubanza yitabye nyine ni ku ibohero rikuru rya Gitega ahasanzwe afungiye. General Guillaume Bunyoni yaravuze yuko afise amagara atameze neza, aho yifuza yuko nyine yokurikiranwa arekuye cyangwa se agakurikiranwa ari hanze. Icyakora amakuru akomeza kugenda atugeraho rero nyine asigura yuko leta y'u Burundi ndetse n'ubushikiranganje cyane cyane ibigendanye nyine n'ubutungane baba barabimwangiye, ndetse bagaca bagaragaza ndetse bakanerekana neza yuko uyu mutegetsi nyine atapfa arava muri ibyo bice nkuko bikomeza kugenda bigaragara. Ni mu nyuma yuko nyine nkuko bikomeza kugenda bigaragara inshuro nyinshi uyu General Guillaume Bunyoni ari umwe mu bantu bakomeje kugenda baratungura General Major Evariste Ndayishimiye. Mu mwaka uheze 2020 mu myaka yaheze 2023 nyine uri kurarangira nibwo General Guillaume Bunyoni uri mu gasho yaratunguye General Neva aramwifuriza umwaka mushasha mwiza. General Neva yaratunguwe naho rero General Bunyoni yarakuye telefone yibaza n'ingene General Bunyoni yomwifuriza umwaka mushasha mwiza nkuko byoma biboneka. Neva yarakoze iyo bwaba nyine atuma abajerero gusaka mu ibohero kwa General Bunyoni. Bamaze gusaka harafashwe telefone zibiri, imwe ntoya ndetse n'iyindi ikuze, ariko kandi byari bihishe ku rwego rwo hejuru, aho rero bivugwa ko phone ntoya yari hishe mu itoroshe nkuko byoma bigaragara. Neva yatanguye kumenya ko rero hariho umuntu cange se abantu bariko baramugambanira na isaha ibiboneka yuko rero atopfa kwizera uyu General Guillaume Bunyoni. General nkuko bikomeza kugenda bigaragara n'ubundi mu mwaka kwigenekerezo g'18 mu kwezi kwa 12 2024 nyine haravuzwe ko harasubiye isakwa mu ibohero kwa General Guillaume Bunyoni, naho nyine atawumenya impamvu y'iryo sakwa. Bivugwa yuko kandi n'ubundi no mu minsi mike yiheze narabashikirije inkuru yavugaga yuko General Guillaume Bunyoni yongeye gusakwa, ndetse akaba n'ubundi yarongeye gusanganwa ikarita simu nkuko bigaragara. General Neva arafise intambara nyinshi ariko rero aragwana mu buryo rero butagaragara, ingwano nyine y'iterambere, ingwano yabo yita abansi b'igihugu, ndetse n'intambara yoba bafatanyije mu kurongora igihugu. Kugeza no mwanya General Major Evariste Ndayishimiye yarasiguye yuko nyine atakintu na gitoya ashobora kuba yokora mu bigendanye no kuba yoreka uyu General Guillaume Bunyoni. Icyambere abamwe basesenguzi bavuga rero baremeza yuko uyu General Guillaume Bunyoni arasanzwe afise igikundiro kurenza nyine uyu nguyu General Neva, ku buryo rero mu gihe yomurekura akajya hanze mu kwidegembya byoca birakomerera uyu General Evariste Ndayishimiye. Ndetse abanyagihugu benshi barasanzwe nyine cyangwa se barasanze bafite ibyiyumviro, ndetse bakaba banasanzwe banafite n'ubundi igikundiro kurenza uyu nguyu Evariste Ndayishimiye nkuko amakuru akomeza kugenda atugera bivuga. Ubundi ikindi kintu asanzwe azi neza yuko rero General Bunyoni ari umwe mu bantu kugeza uno mwanya nyine basanzwe n'ubundi basanzwe nyine barafise abantu benshi bifuza kuba bo bacikisha cyangwa se bo bafasha nyine gutoroka ibohero nkuko amakuru akomeza kugenda atugera bivuga. Ibikomeje kugenda biratuma n'ubundi Evariste Ndayishimiye adashobora kuba yogira ikizere cyo kuba yorekura uyu mutegetsi nkuko byoma bigaragara. Andi makuru avuga yuko General Major Evariste Ndayishimiye yategetse yuko agomba kuba nyine yogira umuganga acaramukurikirana nyine mu bigendanye no kuri yo gwara yiwe nkuko byoma bigaragara, ndetse mu kindi gihe akaba asigura ndetse anagaragaza neza yuko mu gihe ibintu byakomeza kugenda birakomera gutyo nyine hofatwa gahunda cyangwa se ingingo yuko yakomeza gucongerwa, ariko hakazanwa abandi bantu bashobora kuba bamufasha mu kuraba nyine uko amagara yiwe yifashe, ariko ibigendanye no kumurekura akajya hanze ngibyo ntibishoboka. General Guillaume Bunyoni ubwo aheruka kuboneka ahagaragara nyine nubwo amabarabara yose yari yafunzwe ata muntu n'umwe arekuriwe nyine
kuba yamuraba harakozwe byinshi cyane bigiye bitandukanye, ndetse yanavuze yuko amerewe nabi ku buryo afite ubwoba bw'uko ashobora kuba yogwa mu gasho nk'uko bikomeza kugenda bigaragara. Icyakora ku bigendanye no kuba yokurikiranwa ari hanze, amakuru avuga yuko nyine atigeze arabyemererwa, akaba ategerejwe ibindi bizomara iminsi 90 nyine nk'inyishu ategereza nk'uko bikomeza kugenda bigaragara. Tugaruke ku bindi bikomeje kugenda biravugwa na cane ku ngwano ikomeje kubera mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo nk'uko bikomeza kugenda bigaragara. Amakuru akomeje kugenda atugera muri uno mwanya nuko Perezida Felix Tshisekedi yamaze kuzamura nyine umushahara w'abasoda w'abasirikare bari ku rugamba, aho avuga yuko umusirikare uri ku rugamba afata nibura ashika ku $500 y'amadolari. Ni Tshisekedi wemeza neza yuko FARDC n'ubundi ari n'agatogo, ariko akavuga yuko ubu ngubu ingene ibintu byo byifashe, ibintu biriko biramira neza, baravuye ku $100 bakaba barashitse ku $500 ashika kuri $500. Iboneka yuko nyine yaba yaratanguye gukora impinduka mu bigendanye n'igisirikare nga ku butaka bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Ni mu kiganiro yagiranye n'ikimenyesha makuru cyo mu Faransa kizwi nka La Figaro. Mu kiganiro yahaye rero kuri uyu wa gatatu igenekerezo g'19 Werurwe, ikimenyesha makuru cyo mu Faransa La Figaro, Felix Tshisekedi yishimiye ko nyine umushahara w'abasirikare ba Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo wiyongereye. Yashimangiye nta kwivuguruza ko rero umushahara w'umusirikare wiyongereye uva ku $100 ugera ku $500 y'amanyamerika. Ubwo n'ibihumbi bishika ku $700 n'ibihumbi 9,635. Umushahari wa $100 buri kwezi wariyongereye. Umusirikare uri ku rugamba arakira byibuza $500. Ibi bikaba byaravuzwe na Perezida Tshisekedi. Felix Tshisekedi ku rundi ruhande yarasobanuye uko rero ingabo za Kongo FARDC ubu ngubu zihagaze. Ati ikibazo nyacyo nuko rero atari kimwe n'ubundi n'amoko atandukanye yaravuye mu kwishyira hamwe nyine mu bice bito nk'imitwe rero yitwaje intwaro cyangwa se imitwe yitwara gisirikare. Ati na hantu hashyirwa rero ibintu byose ubu ngubu bikenewe guhindura umubiri umwe rero hamwe nyine n'umutwe we kuvugurura ni ikiciro cyo kwishyura nyine ku bw'amahoro n'umutekano kugira ngo nyine icyo gikorwa kigirweho. Umukuru w'igihugu ca Kongo Kinshasa yaravuze ko yahinduye amasezerano amwe namwe n'abafatanyabikorwa bacu b'Abashinwa babyaza rero umusaruro ubutunzi bwa gisirikare nk'uko bikomeye ubutunzi bwacu. Ati igisirikare cyacu kirafite abasirikare bashika ku bihumbi 100. Gushika uno mwanya rero n'ubundi Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo ikabivuga yuko yiteze kugenda iragira ibyihindura nk'uko byoma bigaragara. Umutwe wa M23 waraye wigaruriye n'ubundi centre ya Warikare uyirukanye muri ihuriro ry'ingabo za leta ya Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. M23 yarafashe uriya mujyi muturera nyine nta mirwano ibaye gusa. Uyu mutwe kandi kuwa gatatu wari wiriwe uragwana mu nkengero zawo n'ihuriro ry'ingabo za leta ya Kinshasa. Kuri ubu byitezwe ko rero nyuma ya Warikare M23 ishobora kurwana yerekeza umujyi wa Kisangani. Ingabo za leta ya Kongo rero zirakomeje gukoresha zigabarira ibitero ku birindiro byawo nyine cyangwa se wa Kindu ndetse n'umunara ya Mainema. Warikare centre yarafashwe nyuma y'amasaha makera idoha muri Katari, harabereye n'ubundi umuhuro wa Perezida Felix Tshisekedi ndetse na mugenzi we w'u Rwanda Paul Kagame. Nyine nk'uko bigaragara aba bombi barahuwe bigizwemo uruhare n'umuyobozi w'ikirenga wa Katari wasabye ko haba agahenge hagati impande zombi zihanganye. Iyi centre nanone yarafashwe nyuma y'amasaha makera ibiganiro byagombaga guhuza M23 ndetse na leta ya Kinshasa bipfubye kubera ibihano rero nyine umuryango w'ubumwe bw'Uburaya wari wafatiye inyeshyamba ku wa mbere w'iki cyumweru nk'uko bigaragara. Ibi byose kandi bikomeje kugaragara biragaragaza ko ibigendanye n'imirwano n'ubundi byo bikomeje gufata indi ntera. Nyamara Felix Tshisekedi Chilombo we ntagaragaza neza yuko n'umundi ateye impungenge n'imirwano, dore ko avuga yuko arimo kubaka igisirikare ibiboneka ndetse bikanagaragaza neza yuko ibigendanye n'urugamba bishobora gukomeza gufata indi ntera cyangwa se bikaba byagira ahandi bigera nk'uko bigaragara. Reka kugeza ubu ngubu rero mbashimire, twongere kugaruka mu kanya turebera hamwe bikomeje kugenda bivugwa cyangwa se bikomeje kugenda bigaragara. Twongere kubana namwe mu masaha araza, mukomeze kugira ibihe byiza.